أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Ada 3 keunggulan yang ditawarkan oleh SMAIT Al-Arabiyah untuk dunia pendidikan Islam di Indonesia secara umumnya. Keunggulan yang pertama, keunggulan dalam pendidikan bahasa Arab. Di tahun pertama, siswa SMAIT Al-Arabiyah akan berkapasitas bahasa Arab dengan kapasitas mihaniyah aliyah. Mereka mampu berdiskusi, mampu berbicara, mampu berpidato, dan mereka mampu mengajak orang Arab untuk berbicara dalam bahasa Arab secara fasih. Sedangkan di tahun yang kedua, mereka akan mempelajari berbagai macam cabang ilmu kaidah berbahasa Arab, sehingga mereka mampu menguasai bagaimana hendaknya mereka membaca kitab gundul, mereka menguasai kitab-kitab turas para ulama. Di tahun yang ketiga, mereka akan mempelajari berbagai macam cabang ilmu sastra berbahasa Arab, sehingga mereka menguasai bahasa Arab bukan cuma sebatas berbahasa, tapi mereka jadi alim, mutaahil di dalam berbahasa Arab dengan target umum sesuai dengan visi misi SMAIT Al-Arabiyah menawarkan konsep pendidikan pengkaderan peserta didik ke Timur Tengah. Keunggulan lainnya, SMAIT Al-Arabiyah menawarkan program tahfidz Al-Quranil Karim dengan pendekatan metode Al-Hadramiyah. Dalam satu hari, si siswa akan melakukan proses tasmi' sebanyak 3 kali dalam durasi waktu 3 jam. Mereka akan menghafal dengan target hafalan minimal 10 juz dalam proses pendidikan 3 tahun lamanya. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. Sedangkan keunggulan lainnya, SMAIT Al-Arabiyah punya keunggulan yang sangat mencolok dengan berbagai macam sekolah lainnya di dalam pendidikan karakter. Mereka akan mempelajari 3 modul pendidikan karakter yang berbeda dalam 3 jenjang proses pendidikan yang berbeda. Memulai dengan modul pendidikan akhlak, kemudian diikuti dengan modul pendidikan ma'rifatullah, kemudian diakhiri dengan modul pendidikan alam akhirah, sehingga melahirkan sosok siswa yang selalu menghadirkan muhasabatillah dan selalu menghadirkan muraqabatillah. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
المدرسة العربية الثانوية هي مدرسة التي وقعت بين المزارع في أشيه كبرى. أكثر من الطلاب في هذه المدرسة لم يدرسوا شيئا من اللغة العربية إلا قليل، ولكن الآن بعد دراستنا بضعة أشهر أصبحنا عالما وأهلا للغة العربية، ونفهم ماذا قالت الشيوخ إذا جاءت: اللغة هي تاج المعهد، واللغة العربية هي لغتنا في الجنة، واللغة الإنجليزية هي لغة لوسيلة الدعوة إلى الدول الغربية، ولذلك كل شيء مفيد. المدرسة العربية هي المدرسة المناسبة لإعداد اللغة العربية وتأهيل المتعلمين إلى الشرق الأوسط وبمهارة اللغة لجواب مشكلات الأمة، وتحفيظ كتاب الله على الأقل 10 أجزاء في 3 سنوات لإعداد مواصلة الدراسة إلى الدول العربية. ومعنا الأساتذة المتخرجون من بعض الجامعة، والحمد لله ولله الأمر من قبل ومن بعد. Welcome to our school. In this school, we not only learn Arabic, we learn English too. If you want to get the best experience, this school is the best place, because we have a teacher who has graduated in the Monash University at Australia. And if you think if you learn English you will fail in judgment day, or if you learn Arabic you will difficult to get a job, that's big wrong, man. You can learn one of them and take both of them, but at the school we're different. We learn both of them and take both of them. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان